Kilomita nini kuma tauni ya Embu, ino niyo mbica uracemania nayo itura riria Gatondo, muvakari wa icigo cia umbunge cia Manyata na mbere yetherero. Tigagia muruke mucuku uria umanaga na giko kiria kiri thiini wa mborera ino, ndogo ino ikoragwo iri gitango kuri ekari a itura riri. Kundu guku ni twikarite kwa kavinda karasa muno, twina mathina kuma riria kinyago gikiambiria gwitororwa ava, kiambiriria gwitororwa na kiathie na mbere na gwitororwa mambiria gwitorora nginya kuria gutae kuo, kiarama mambiria gutawa varia mutaire kwikuru mbura ngari cia uka cia kwama magetorora barabarari ya kwaura gucokaga na rio takataka ino ikora ikaruta nginya igunyu cioka nginya njirari ino na njira ino niyo ciana cia tuithe tukagera ikithie cukuru wana igicoka mbere ya vandu ava kugarura na gutwika mborera ya giko kionthe gia tauni ya Embu nivo vari mbirira ya mwingi no ati riu uria kuviana gukionania mbica ya kwagira gitio aria mathikitwe vandu vava na riu mborera ino itwikite kiumo kia mirimu iria iragumira ekari. Twina thina mwingi muno guku nundu tutinyara kuthi thibitari ithuri na twina ciana tunena kana kanini ge cukuru Gatondo kena miaka ena na riu nduraga thibitari nitwendwe ni ndagitari health agitwira ati ndogo ino ikoragwa dangerous indi ingi maukite guku agitwira hii moshi it's very dangerous especially hii takataka inachomwa ndogo iria ingira kini ino atwirie ni very dangerous. Makinya manini kuma mborera rino turacemana na Eunice Wanjira uria vamwe na mwana wake wa miaka 2.5 maranyua ndawa kumana na mathina ma kuveva maramwe manete na ndogo ino iria maruru mayo makiraga njano mathaa ma utuku. Ithatari tu tuyarwaru nundu wa kinyago giki kwi muthenya ico turaramukire tutivite muno nginya gukorora urathie kuma nja ugacemania na ndogo ya kinyago koguo taru ana nura gwa nginya niraria ni mundu ni ta mundu arathi vandukerwo ni corona lakini te corona ni ndogo nginya ora twathi thibitari ni ndawa ni thina ni sindano taru mwana kwi sindano eterere kumu na te mumunde kuona mborera ino iri mukira wa barabara aciari a itura riri mekaraga na wagagu amu ciana ciao ni ciunganagia indo cingiga miturire yao ugwatiri urethera ciana ikivitukirite uko ni iroca nginya sindano cia thibitari igoca nginya indo iria itagirire tondu cioka ireketwe oguo guti undu mekaga gwithika kana atia mairekagia oguo ukethera nginya cukuru no urethera ciana makuete nginya sindano tondu ni ciana nini itiramenya ni ciana na ndui na ringi ciena mirimu ya mithemba na nwisi twana gutiri kindu gatangioca na gakathana gagekira kanyua koguo gukorwa kwina gwati nginya wa kurwara mirimu ukethera wana mwana utarae murwari no urwarire karia ya mativotaga gukenera misi mithaka iria mari nayo guku makigweta giconoko kiria makoragwa nakio manyita andu ugeni amu wana maivura irio citirikaga ni undu wa ngiko matanga tutiricaga wega akorwo ni njangi ko aciucurite guku mwita taru wina mugeni guku wana ni twigucaga ibu tondu kindu kia mbere wekira mugeni irio ngiko aciumbiririte ndangivota kuria irio itukarigwa thite bururi uriku na tariu ngurubu ni ciukaga guku ukakora ora vandu irio matirenda marauga mutura guku atia tukamura guku ni twamenyere na nginyingi muno inya mundu akarigwa watiri kwa kathama tukarigwa kinyago nigio kiagero ni kuthama kana tutwagero ni gukorwo tukithama. Uyu niguo gwati uria ukoretwo uking'ethera ekara itura riri ria Gatondo makiuga ona thengia gwikia kiriro kiao kuri thirikari ya county kiriro kiao gitikoretwo gikithikiririrwa na riu miturire yao yabata gukorwa iri ugwatire makiria angekorwa mborera ino ndikuthamithua. Inoro TV kumetura riria Gatondo county ya Embu betagwa Peter Mungai.